Sak ni JP Pilar nga nay kamang ti taleb. Gapo nga datoy dati trabaho mi didtoy. So nga napasawa na didtoy. Di karuba mi di gamin ke dati minatayan. So nga namamu so na idi. Ya sa nagkakuan kami meeting nagdin na kami. Jayda patuganga ti nagjanam mi. Ikuan nakaputo ata tay duwa. Nagiinsina na kami ti balayin. So nga ti tinagi pata dira mi ti balay. Ngimi kijajang kami ladtoy nga daga. Mi nga daga detoy. Dati bang ko nang ibagaan ti dati lote nga bakante. Yan napan nakipakaasi nga mi kijan. Yan kaya damit. Ngayon ko lang pa sementuan kano. Baka no pata deranda. Ti damo nga pagtrabaho idi ti jidaji na suntok pagbulkanaysan laeng. Gibarunak pa laeng hindi tanasawan na kun contraction pagbulkanaysan agdalos-dalos ti extra laeng. Tandang ko lang nagdalo sa kita karkarubas nga gaso 150 kasi. Malpas ko ti may saldaw laeng kasi awan to man trabaho kon. Di dito pantutawag kayo sunto ti lala ko mintud to. Malak me di seldo ko ni gatang ko ti bagas kin itlogin. No dapay ti sobrana gatang ko ti kape para biga. Dan to pa may supply ng dos para sigarilyo to met. Balayad daw ti lamok. Ang kami nga makaturog, nagpudot. Si Jerome mara pa nga maturog no. Saan nung tapay ni bakay ko tano. Wag nami ulisan dagi jobbing. Talo ti anak kon yung nariga ti pinagbiag lalo na wa ti magsapulan no masyan na pa dagiti do nga bingkon no kwa nawan ti gatang dati kang kaninda yung mapalda pa ti dati kang kaninda kita ubing siya si pakungong tanda kanya parwar dati gatang ti kang kanin nga mawang garod umi ti masapulam mi kay masapula no ren yung bakay ko pagsapulan na kasi agsangi dagiti ubing. Kasi dagad may makita nga kasi kay mapapala mo no sangi jubbing ko kay no pagatang daw may tigatang ko. So nga kasi so nga nagsakit irik na nga pagatang tag jubbing ko tikang kanin. O ray makasangsangi ta pa no kasi yaw awit ko pati paruti ko. Matitiri na nga tigatang ko tikang kanin tag jubbing.